çarkları bir ödük manı ödük gölge uğradık yürüler, gerek eliye tügenirler. Bugün bir bulunduğu Gornay Uluğgar Hübbe bir tüklüğün yıtıldığı Mançara oyunları sportuna sahne körünlerge Spartaya'da Ulusput adın attapıt bastın sportsmenler bıdın, trenerler bıdın uruydur ayıkalı yürüler trenirler. Gündür Kuyar Sidiminden körerçileri bir ödük tavallağı sportsmenler basından duranın saha Spartaya'dan atırбыт Mançara oyunlarga tatlı buğunu sümerdirmek komandadın kıtılakların ırganan eğitelir Zoya Androsova. Sana rabot mustatul muspanur yon agabahagan Mikhail Mikhailovich Surova. Eskilava Boronza Vizora, тренера Saha Respublikası'nın yönetimi, fizическая культура Toyguna, Kapsarayga Respublika Çempionu, Sport Mastera Yegor Dmitryevich Malышев. Семен Александрович Владимиров, Kapsarayga Erdoğan'a altın beskiyle bronza prizora. Kömür Tustuga Россия Sport'un Mastera, Kömür Tustuga Onda Kapsarayga Respublika Çempionu prizora. Trenera Saha Respublika'nın ütüler trenera Ivan Ivanovich Dmitriev. Alexander Alexandrovich Kalaya, Kapsarayga Erdoğan'a beskiyle bronza prizora. Kapsarayga Saha Respublika'nın Sport'un Mastera, Kömür Tustuga Onda Kapsarayga Respublika Çempionu prizora. Trenera Kapsarayga Saha Respublika'nın Başotta Sport'un Mastera, ütüler trener Нюрбову почетного локтава Петр Геннадьевич Бурцев. Ростафор Степанович Ростафоров, Kapsarayga
pekenenlerge toğur kıylamak bronze prizora, sport mastera, trенера Петр Евгеньевич Курсов. Галина Александровна Варламова, мастер дейтигара жакталарда 6-10 килога өлкөмүз призера, тренера мастер дейтигар спорт мастергар кандидат, республика призера Мария Викторовна Васильева. Аким Иванович Басоркин, мастер дейтигар оğlarga 6-10 килога өлкөмүз призера, тренера Эдорон Георгиев Федосеев атынан Оғыз спортивная школадан тренера, Волба орта школадан учутала, республика турнирлерин кайылара Артаньян Макарович Неустроев. Симон Семенович Дидюкин, оğlan Молотун кайылары турнирде ona dini өлкөмүз призердара, СССР спортын мастерга кандидат, республика хазанебөлер чемпиона, экс-рекордсмена, тренера Галина Лукинична Павлова. Андрей Николаевич Васильев, Атахонюдун өлкөмүз призера, Ковак көрүмүн чемпиона, Станига республика кастадыгындар чемпиона, Ковактан Станига республика рекордсмена, тренера Юхайбюга Италовы, Манчары Муларын текенлерден бронзовый призера, Захар Евгеньевич Ефремов. Михаил Михайлович Дидюкин, Хавсарайга бедренерге 10 килога өлкөмүз призера, тренера Россия Юрегридин, физкультурага оны спортка туйгуна, көңіл тұстуға оны тұсту көрінерге олонтық иктияртылығына ақыластар судья Николай Петрович Старостин. Константин Алексеевич Жирков, мастер тренер Эрджонно 6 килога көмүш мекай ахайна, республика үстөгүлдар чемпиона, тренера Бельгийский наука кандидаты, фотоголу илинги федеральный университет, мастер тренер онна төрөт ойнуларга кафедрадан тасына Игорь Петрович Кудрин. Виктор Владимирович Дакалов, мастер тренер Эрджонно 105 килога көмүш медаль ахайна, тренера Российской Федерации пауэрлифтинга спортмастера, дальнемостовского пауэрлифтинг чемпиона, призера Алексей Дмитриевич Крылов. Вячеслав Алексеевич Лебедев, мастер тренер оğlarga 1 килога чемпиона, тренера Саха Республикадан физическая культурага туйгуна, Елдерен Георгиев Федосеев атынан Оғыз спортивная школадан тренера, Саха Республикадан спорттун мастера, республиканский турнирлер кастадыгындар кайылара Вячеслав Иванович Новокумов. Диана Егоровна Петрова, гиря спортован оғларга 6-15 килетин яғына көміс медаль қағайқата. Тренера, республикада категориялық судья, Улу старший общественный тренера, Тарту Улу гиря спорты федерацияның толыраушы директора Иннокентий Иванович Бояров. Николай Петрович Матананов, национальный многоголевый көміс медаль қағайна, үстігіш көрін көміс призера, мастердің көрігін бронза призера, Саха Республикадан национальный многоголевый Атахонюдуга спортын мастера, тренера Саха Республикадан қайырды, мастердің национальный многоголевый Капсайғы спорт мастера, Дігін ойнудың сетті түгілер чемпиона Иван Прокопович Белелюбскай. Викторовна Кырджиндар, Улу спорт олақтақтыра, Балғойын, Российская Федерация, Саха Республикадан татты ұлығын өрігей көрелері.
Kasarın sport nasional körünleriga spratikaydagı gıddi tümügelerde kılartırga tıl barar. Tatlı olmuş bana Oriol Sport'ta olan fiziksel kultura komiteti naşaniler Andrei Prokopyevich Sidravka. Бүгін басталылар бүгінгі кыталақтыра. Атын бастан тұран әдіне татылымыз спорт комитеттен жөнін аттан фитилиакты күтілкүтінен әділігі көңілі. Осы білегі күтіп бүгінгі манчары құраттан ден пандемия білімеде болды. Болар болмаса білдерді білдімет етесі. Онлаттан все-таки Тәғәләні көрәшті оқтылықтарына үлді тағынларында горда жолы әркеті барын түпсі үлді ашытық тәрген еттілер. Конечно, ағайық мағайындар бағылыр еді. Отыраматтан манчары хетейлерді түміктеріне болсая төрдің команда қытынына. Онлаттан бұл ұстық балайынке біліға команда составы 6 онлары кейіп ауынлар еді. Онларғын тренер, представитель, олғығығар тоқпар бағылығын ең бақылығы келектер. Опардарын Олейник устук тоқтанға условияларын көріқтен кәліп, қолыбыра аңатыз документ үттебілі бұл үтті кітаны қаты, қолыбыра мандат аспыты кәнді бұл ұстук қолыбыра документы үш жағып кереті болуды қолыбыра. Оңағыз лүйді еға оны көрбақ документ үттінер, барыта копияланар, барыта оның архивка қалан ер. Онық, оның мандаты төрдің қаманда протесті, төр группаның бір группаға тұрғын қаманда кітінна, оннан бір группаға Отөткөді школар чұрапчылығын қаманды бастады. Тес местера 5-7 школар өйе бөлі қаманды болды. 3 месте 6-6 школар намудың қаманды болды. Онда 3 месте 6-7 школар бір школын қалымы бейт атылың қаманды болды. 5 месте асынтар, 6-қа ұсалдан, 7-қа амма, 6-қа өртме, 9-қа орты өрттір, онда хамы бейт ағату қамандылары болды. Томадық сұрын кәрдіққа Бастық группа бияқа текіз группа бүгін қаналас бүлі бар еді. Олар бастық группа көстіктері қораттар. Оғанымай школарынан бейітті қалылар. Олар бұл үйіс болғы қаналас 7-10 школар. Оған школарынан қанал бастық группа 5 месті болылар. Онан қоғаны оқтық күтін өткен тұрабыд. Бұл реңгі түміктерге тамандық аналистан Астыма чарлық аналистерге түміктерге тоқпар көрініңгі еліндегі қардылар бағылар. Олар Астыма чарлық бияқа бұл Хүббет ақсыз месті северінің көбөледі, білім оңақсыз месті болылар. Ол бір қабілі күлді кеміне оңықтар. Националының көбөлі сүббе үйіс болған білім 6 месті болылар. Тоқпыт настольные игры бұл кәнедеке барды. Астыма чары 13 әділер білім оңақсыз болылар. Лөккат едігі кәнедеке көрініп кәнедеке барды. Сөйлен атақты көрінлер. 16 болылар. Астыма үйәмді манчарды оңыстар әді. Олындар қолыра күттімата көрмет ат сөйлейді 9 месті, күлігөз тілба Аспыт манчарыға ақсыз болағына, 16 болағына күлігөз тілба біл әттестер. Оғынан ұты ақсыз болаға білен 6-стар, Якутский прыжки 12 болаға білен ақсызстар. Мастарды хита Аспыт манчарыға 6 болаға білген тәндістер. Гиря спортта қамсалата, Аспыт манчарыға ақсыз, білін ақсыз, стабиліне көрін. Онна Хапсарай, Тустута, Хапсарайдан Аспытқа төндіс болған білен 2 қамтым орындар, 2 месті болғандарды бейхан хамадан хам жөй көрдіріне алылар. Оннан медальді тақсаны Аспыт манчарыға 15 еді, білген сүрбе 3 медаль, тартылығын рекорды болар. Аспытқа 3 чемпионаты білен 6 чемпионат бұд. Әттері көбіс, оны 10 бронзы медаль ақпыд. Олатын Росой тоқыдағы қаманда төйдің ұрығына медалі алылар. Олатын Хәптәқ қалуды барандар, хәптәқті күтілілер жер сүйенет беремендер. Так, оттан бұл қолғыра кәлі манчарын бейқа боларынан әстәріне ғамир аяқтылы деп қәтек құмарынан қолғыра бұл бейха білі премьері бәттіран. Бұл қолғыра Аспыт манчары безір доғырышын чемпионеті. Білім болғанын әйілі бұл 2 болылар. Оны қолғыра ке кенер Аспыт бір бақ егенендері Аспыттар. Оны емін болғаны тоқтек бар. Мана соғына бейі бараны құдын ады дегенде. Олар бұл легенерлері ұлдық көрінері бұл кәнеті бар. Аспытқа, өккат легикаға олың үшінде күттіл бұлақтарының бұң басы олың 13 месті әңділер. Олар атаға мүлті көрәме кәнеті күстілер. Олар бұл білім бәрілері үшіндік хайдылық көрінерігер бұл үшіндік күттанлар. Чеңетенлер бұл Гиряға, Хапсарайға, дегендік
даже колора национальный национальный благами комитет ватор на технике баллар. Onun kolları birini koluna varıyor. Takut böyle komanda ot eder. Ağolun kahına bu komandattan kayıp mançarı kıttı yine onun kolları atın bu. Bir lokal değil bu nerede de bunlar hürümler. Sevinin ne kadar boyunlu ondaki nasyonel usta oyuncuların böyle takutna kayıp mançarı cevkeli okutuyor. Diye yaptık eder var. Ondan tükeninden tuhanlıktan bahtanıkı var ama topar bir bu mançarı kıtırlıklar kuşkama bu jamutya hareketiga Алайчылар бұдығар, ұлттық бағалығар механик қалышқа, федерация председательдерге, тренерлерге, ондан хамырлардан тартылып жолу сәргәтіге, бұл күйінің қотылары, еқа спортсмендерін атылар деп, тағанан бері спортсмендер бұдығар. Тренерлерді чемпионаттың Яна Петрованы бұл онтан күттік республика басталды, Тукеншелігі басталды, Тагастата, Слава Лебедевами, олым шедік басталды республика, Мидамы Кыртыйға уделавдым. Тукеншелігі Тагастан чемпионаты, Константин Жирков, республика үстігіла чемпионы, ол атын үстігіла Тагастан манчары чемпионы болды, Лехаметі бұл үлік кикілі ұлытынан. Команда капитана Андрей Васильев, Аллах Мадегали Биппет, Аллах Интелягов, Кытты, Биппет Кылкамин, Аллайден капитан клублықтар, это пример, Локомотив, он был Андрей Васильев Курдук, Николай Матананов Курдук, Виктор Декалов Курдук, Лидит Дабытын көрінер команда қоңылдан, туғын баратын бердер ескілер, бары амай бастың сетелерін көрдерлер яғынымын, онтан Шетагөл, бұл күйілден команда аттан тұғу тартылы жоны әрдекер анымыттен барыта дұрғаны, егер бұның дұрғаны болды. Сильвер матчары ойныларын таяқтырған әділі Тартулы муниципальный район қағыда Михаил Михайлович Соров. Үтекенен сүйбе берес бағалы манчаратының саған национальный спорт көріңін спартакиадын ғайлақтара, призерлера, тренердер, федерация алайчылара, спортты әңгеләтчілер. Бұл көріңнері Саха Омугун Олимпиадасы аттылар, оның статуста 4 жылда үлі түміктенен ғайлақтары белетер, үте түгенмет, кәрі түгенмет үйінне Жақшылағаны спорт наға сайдығыт, сайда тұрар, оны бұл спартакиада сүтігіл көрдірді, дәғал бәқ рекордтар, олықтонылар, көріңлерге техника наға, жөн техниката спортсменлер техникалары наға сайдығыт, чөчілдігіт, санаттан саңа қамсанылар, санаттан саңа техника, санаттан саңа бұрақсы, Хирбет, тендік тұғанына күйсіге бейге ұтықтатта спортсменлара, төрдіс местара тақсы бұд, бұл бейге тренердер бет, үтеулелері, бұл тренердері үйе бүт федерациялар, алайчыларын, оны тағамай ғыланайым, команда бұд тұғаден, ұлыс бұд тұғаден, тоқтарын бартын, Олох бидегер тие урбут бербет бу үтта ханалас спортсменнер бит үлелерин төмөктөрө болар. Чачыданы төрдүс болуу ден бу биге. Тыктатта спортивный историялар делбете асти. Бу билген туран команданы үлеттен команданы уюттан келле биге үйе бүлүкенниктен үйе бүлүгөнүс болуп Қаз бидді көріңі, қаз бидді спортсмені, қаз бидді ойыны, сқуатканы, паширып бұппыт, ұрытан кәлеліп, онына балағанені көнлерге қайда қана өтейден үлелен. Ол түн 13 местеттен түрдіске тақсыден бұл көрдірір, медиктер әділдеріне динамика положительный. Бұл результат технология. Етер өсі бейге
Küstiyakları gitarı tenge kurastı yapıtın heben, kıhtağıtları gitarı tenge bıraksı yapıtın heben, iş yapıtın heben bu gornay verdiği isteyen oyunculara kördürdüler. Atın körünlerge, horak körünlerge, hapsağay bolluğun, mas bolluğun, atın oyuncularda bihi çakçı, bihi sportsmanlar bu respublikaga könge hançalar. Bihi jomun 4-5 tahtına sportsmanlar o tat beşte bitten ottarım oldular terkel sanalara tühen kireller o kurduk atın körünler bile bilgen bihege memnuk sığıya ligirmişe balı hanya ki kiryak bütün söbün ösü tögül bu oyunu kördürde canım tügöt yakpıdı da otar bu komandanın oyunu komandanın tolkuyu komandanın kisi rezultatı var. Sport nahal bir übük öptür. Übük öptür. Bilgi bile terkelde kontratasyonda oluz. Sport tuttu hadi yemek gelecek güç atın programlarını saklayan kelli bir sportulgar bu sportsmanlar bir sportlargar bu sportsmanlar bir kulaktaya bırak bir istergar ton beklerler takatın programlardan harbi yanı dübülenmek bu sportsmanlar bir kıhtar sportları varanlar, kıhtar kurtiyelerge, tahminler kurtiyelerge hancanlar lapal kanı gopu tuttular. Ol tümüge bolar, ondan bu kalbı tüet beytiger bolar, oynuga tüet sıvıhiger şüdük tokuydunan, şüdük bebetin harbidan kolban, yüpüte kaçırdan kolban, ve jomutan yörtler gına giysiyatınnada. Çonan gündü sportsmanlar bu turan Tatlıluğun cevaplarına atıptan, tatlıluğun munyağın deputatlar munyaklarına atıptan, tatlıluğun akşesyonahın, çoğun hareketi, nübülen itilerçilerine atıptan, az bildiğiler, sportsmanlarga, trenerlerge, verniyle tahırlarla tümük rezultat birbirinden iş sürekten edildik, isteğine adlilik ben gönülen. Bununla barınaha talamna, barınaha çalıkay sportsmanlar bir kisi giten köre stadyumlarda ki o tartışlar kele turar. Bunun min barın uhun sportivna o kıyıgıt taptallar tatlı cümle giden gördüğü giden barkamakta. Tatlıluğun tümük oksanlar gede sportun sayıdılar kurulup çıkılardı nihin. Tatlıluğun sport konuda fiziksel kultura sayıdılar kılardı nihin. Munisipalite belediyeler nakaratlanlar Pavlova Garida Lukinişler. Yılların birisinin anına güzel belediyeler kırmızılar. Tatlıluğun kiri sportun sayıdılar kılardı nihin. Tatlıluğun sport konuda fiziksel kultura sayıdılar kılardı nihin. Munisipalite belediyeler nakaratlanlar bayağı emekliliği varmış. Amşesirinde ilk Сертификат на сумму 70 тысяч рублей вручается Жиркову Константину Алексеевичу, чемпиону 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчаре по масс-рестлингу весовой категории 65 килограмм. Сертификат на сумму 70 тысяч рублей вручается Закалову Виктору Владимировичу, чемпиону 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары по масс-рестлингу в весовой категории 105 килограмм. Сертификат на сумму 70 тысяч рублей вручается Лебедеву Вячеславу Алексеевичу, чемпиону 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчаре по масс-рестлингу весовой категории 50 килограмм юношей.
сумму 70 тысяч рублей вручается Петровой Диане Егоровну, чемпиону 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по мировому спорту свыше 65 килограмм. Сертификат на сумму 70 тысяч рублей вручается Матрананову Николаю Петровичу, чемпиону 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по национальному многоборью. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается Матрананову Николаю Петровичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по национальному многоборью в дисциплине 3 на 3. Сертификат на сумму 20 тысяч вручается Матрананову Николаю Петровичу, бронзовому призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по национальному многоборью в дисциплине масса рестлинг. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Варламовой Галине Александровне, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по масс-рестлингу весовой категории 60 килограмм. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Масоркину Акиму Ивановичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по масс-рестлингу весовой категории 60 килограмм юноши. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Никитину Симону Семеновичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по стрельбе из традиционного лука. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается Никитину Симону Семеновичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по стрельбе из традиционного лука в упражнении «И». Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Васильеву Андрею Николаевичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по якутским прыжкам. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Васильеву Андрею Николаевичу, чемпиону игры Гончары по якутским прыжкам в дисциплине ПОВА. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Никитину Михаилу Михайловичу, серебряному призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по борьбе Хапсана и весовой категории 80 килограмм ветерана. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Сивцевой Заине Николаевне, бронзовому призеру игры Гончары по масс-рестлингу в весовой категории 85 килограмм. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Сивцевой Заине Николаевне, бронзовому призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по масс-рестлингу в весовой категории 85 килограмм. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Тарбаковой Руслане Руслановне, бронзовому призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по стрельбе из традиционного лука. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Заворотному Евгению Александровичу, бронзовому призеру игры Гончары по борьбе Хапсарай сборной категории 55 килограмм юноши. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Владимирову Семену Александровичу, бронзовому призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Гончары по борьбе Хапсана и весовой категории 65 килограмм. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Халиеву Александру Александровичу, бронзовому призеру игры Гончары по борьбе Хапсарай и весовой категории 95 килограмм. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей вручается Христофору Степановичу, бронзовому призеру весовой категории 90 килограмм ветерана. Сертификат на сумму 30 тысяч рублей
Петровичу, бронзовому призеру Игорю Манчару по якутским прыжкам. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается Андросову Владимиру Валерьевичу, серебряному призеру Игорю Манчару по якутским прыжкам дисциплине КВ. Сертификат на сумму 20 тысяч рублей вручается Сотниковой Яне Вячеславовне, бронзовому призеру 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару, по национальному многоборью в дисциплине Албас-Карата. Сертификат на сумму 35 тысяч рублей вручается тренеру победителя 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по масс-рестлингу Кудрину Егору Петровичу. Сертификат на сумму 35 тысяч рублей вручается тренеру победителю 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по масс-рестлингу Абакуму Вячеславу Ивановичу. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается тренеру призера 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по масс-рестлингу Васильевой Марии Викторовне. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается тренеру призера 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по масс-рестлингу Нестроеву Артемьяну Макаровичу. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается тренеру призера 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по Хавсавай Старостину Николаю Петровичу. Сертификат на сумму 25 тысяч рублей вручается тренеру призера 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по стрельбе из традиционного лука Павловой Галине Лукиничне. Сертификат на сумму 12 500 рублей вручается тренеру призеру 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по стрельбе из традиционного лука Павловой Галине Лукиничне. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается тренеру призера 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по масс-рестлингу Захаровой Яне Юрьевне. Сертификат на сумму 10 тысяч рублей вручается тренеру призеру 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по национальному многоборью Кисельяхову Владимиру Николаевичу. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается тренеру победителя спартакиады Игоря Манчару по якутским прыжкам Ефремову Захару Евгеньевичу. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается тренеру призеру Игорю Манчару по якутским прыжкам Ефремову Захару Евгеньевичу. Сертификат на сумму 12 500 рублей вручается тренеру призеру 21-й спартакиады по национальным видам спорта Игорю Манчару по якутским прыжкам Иванову Евгению Иннокентьевичу. Сертификат на сумму 15 тысяч рублей вручается тренеру призеру 21-й спартакиады по национальным
знания видов спорта Игорю Гончаре, по якутским прыжкам Иванову Евгению Иннокентьевичу. Сертификат на сумму 25 000 рублей вручается тренеру-призера Игорю Манчару по борьбе Хавсагай и Старостину Николаю Петровичу. Сертификат на сумму 15 000 вручается тренеру-призера Игорю Манчару по борьбе Хавсагай Малышеву Егору Дмитриевичу. Сертификат на сумму 5 000 рублей вручается тренеру-призеру Игорю Манчаре Боярову Иннокентию Ивановичу. Манчарову Милову Таратову Хавсайга Сюнетемин командада Федерация Лайыштарахлея Прокопий Дмитриевич Вовсы Комитка Бүтін Республика Үрдінен 2 бочуатта местенесі дисциплинаны Таттул муниципальный район бағылығын мақтал сұрғынан нағадалар. Таттар Хавсайга Сюнетемин командада. Şimdi olıplar tümümanına kırdık kıra komentari verelim. Küçük tağına bulur gıttan beyi vakı sağlar hamay hengerer samay sevgir. Ve bir kırımit kapsayı bular. Kapsayı Federasya'nın beyi uska Karbalaktağı çok razılayan Generalini Direktörü Prokopi Dmitri Şarkıleyev bağırlarga halayar. Kine halayar hıllargar beyi kapsayı bu küçük küçük indiki köyünge stabil dansı. Çinlik bu da herhalde ki Respublika bir güçlü komandata tahta buların gördürdü bir bette güçlü uluslararası kendilerine kalılattı. Onu beklerin ayak açıklanan iki mesleğe bastı. Ben bulduk yürürlük tügeninden doğanan Prokopit Niliş'te mahtaltıları edemedi. Prokopit Niliş beyte eder heccan o heccan Orayonga Respublika bildir tustuluk ite dahkine bırakılara kamsanlılara elbette yine yörde törüter ite mengil sportsmen tustulu atar kirenler üst yıllarda en tustulu federasyon kömür tustulu federasyonu halayden kötü spektre ondan bahar makamı kine kapsay federasyonu halay min kömür tustulu gibi İnanın iken obsesif bulanlık bihigi kapsay biz komandada kömür tustuluktan bile tohtalar ebilder pat bitkanlar diye çamurçuluk takar İnanın bihi olur bu talanlar trenerler bu da olurun Kürahtihilerge, soğuk tiga, buradaki tiga, bihi olurunuz cihazlarda o kasılı kulağına gini onu bandıklar kızıllar kulağına bir Prokopit Niliş'te tağıstak buna kine bahar makka bu oluruz, bu olurun, doğan kürahtihiler olurun Übülen, küçük bu bolne bu tigar ne yapacak küçük köme olarak durar Nokta Prokopit Dimitrievich o saham eder saham doğru Beligen nonton BG senior partner tugaidan tuhanan isurat kemaran ketanan dorubian en dorubian tatu luhur barken nadalah dorubian kapsalah kita halah kamu barusta şimdi nonton sudah sport hadir küs kema bola turdian isurattan bahan namun ada sebenarnya baik Tatulugar sportunda fiziksel kultura sayıldıgan kılatını iki tüncü süpebi sıldak tırıyor kubahanan Nikolay Matananov.
Tümünün öküreçinin bir şampiyonları İğdini Eğabelir, Tahtı Göreveye Anna Kanayeva. Külbe bilis mançarı oyuncuların tümügülen Sidiyedek sportsmenler bıdıgar 32 kilometre bu vardı okulun ilk ben diputata Viktor Nikolaevich Dibekep adıttan Boçornay gramataları tuttarı karşısına ınırıllar. Tatlı olumbalının Sovyetçi Viktor Nikolaevich Dibekep Epektasya'ya Igor Igorovich Noynohov. Tөгünden vasıfta bu bugün gelen ağamızda BG tatlı olun geroylara hempe bilis tөгünden yıllar mançara oyuncularga tahta atın asarga BG geroylar bud. Etelibeden gördük men etemete kılkıstık. Bu hempe bilis mançara oyuncular tatlı olun kamandata Hidda oşuyu kötülüğüne gönderen bir de İtoğo'ya tertüs mesele bastırdık. Ola beter elde bitlerin gördük bu tatlı bu istoriyetler bu hoğuk kötülüğü
тоғыз сыллақа мында бейбіт өтірділерге онда мұғытан татылы бәс меслер ақан тұрырда. Онықтан бұл команданы анатақ тәңге қалайсан идеал өт кейіп өтінің әтеметі команда үддәғыс қошындық қытында қаз бейді көрім барыта Аллах бұл төт ұлтуғары өйлерін тұғары дәрттамыттарын Аллах ұран тұрамдар дақанса келесілер қаз бейді сқуатқа, қаз бейді бұл көбіргі тақты болдың, помосқа тақты болдың, бұл полевойдан ұты болдың, оқсанын ұты болдың, спортсмендер Аллах бәлерін тоқ бардырын берін тұрамын қытындылар. Ол бағасы жақшы, онықтан спорт аты спорт, үкі аты ғылақтық, бұл бір көш баланың қаралымытынан болын кәдіктен төліс меслер астық. Онықтан бұл бейға білен ғылыдашы тұрар үрпек исманчары үлтуғар, бәйгі үлтуғар, ербидер оқытуғар, қаяндағаны 200 группаға бұл спортсмендер группа себептен атылды. Манда бұл интральный район, Лохан спортивный райондар баратып алдылар. Манда бейі бұл жағастар маған Андрей Погорчев беті, оған біріне келері болды. Онаттан оғылар бұды атықтыра, онаттан достойын үрпек исаныларға бәйгі дүлдігітуар көндір өкпеттен әрелбеді Лохан. Онаттан бұл манда түгінен тоғамын әтеметі үрпек исанылығы татыл ұғыр ұтылдарыға Виктор Николаевич Лебедев бейі үртіменге депутапыт бейіға бұл үгелерігер кені үлеті ғырата үкті Лохан. Бұл бедергі көтті қасым мәті 6 хекті ұлыс кесебедеттен татыл ұғын бұл кәлегеті оргкомитет кәлегеті талан татыл ұғыр ұтар тұғынан бұлырын олы бітер номны бір ғылаға құсты отайын 3 күнігер бігерге біттірі. Онтан Виктор Николаевич Лебедев бейіға көрутында 3 көме олар. Бұл бүгінгі үйерілі ақтарайымытігер кені мандаме туарыдық баққа бұл БК каналынан постоянно спортсмендерін көрін меха постоянно хевайсқа баққан балейтан бұл олыра көк бүгін келен әме бәйтін грамотатын онына норд болимағанымтан сертификаттарын ұтан спортсмендерға меха тұттырыр ден әппеті. Оны тұттырабын ұлдан қаласты. Грамота вручается Матананову Николаю, занявшему первое место в абсолютном первенстве по национальному многоборью Игорю Панчарову. Грамотой награждается Петрова Яна, занявшая первое место по мировому спорту на 21 спортивном по национальному виду спорта Игорь Панчаров. Грамотой награждается Жирков Константин, занявший первое место по масс-рестлингу среди мужчин весовой категории до 65 килограмм. Грамотой награждается Лебедев Слава, занявший первое место по масс-рестлингу среди мужчин весовой категории 50 килограмм. Грамотой награждается Тютюкин Симон, занявший второе место по стрельбе из традиционного лука на Игоря Панчарова. Грамотой награждается Варламова Карина, занявшая второе место по масс-рестлингу среди женщин весовой категории 60 килограмм. Почетной грамотой награждается Васильев Андрей, занявший второе место по якутским прыжкам. Грамотой награждается Юрий Михаил, занявший второе место по борьбе национальной среди ветеранов весовой категории 80 килограмм. Почетной грамотой
занявший второе место по масс-рестлингу среди юношей весовой категории до 60 килограмм. Грамотой награждается Заворотный Евгений, занявший третье место по МТ Капсавай среди юношей весовой категории 55 килограмм. Грамотой награждается Кристофор, занявший третье место по борьбе Капсавай среди ветеранов весовой категории до 90 килограмм. Грамотой награждается Алыев Александр, занявший 33 место по МТ Капсавай среди мужчин весовой категории 95 килограмм. Почетной грамотой награждается Сонникова Яна, занявшая третье место Халбаската по национальному многоборью Литвы Манчары. Грамотой награждается Симцева Саина, занявшая третье место по масс-рестлингу среди женской весовой категории 85 килограмм. Почетной грамотой награждается Термахова Русфата, занявшая третье место по стрельбе из традиционного лука на играх Манчары. Грамотой награждается Андросов Данил, занявший третье место по якутским прыжкам. Почетной грамотой награждается Семен Владимиров, занявший третье место по борьбе Капсагай среди мужчин весовой категории до 65 килограмм с спартакиаде игры Манчары. Дал Баренляк Тартан Хига Мушмали Тренди Бахадагар, Игорь Инкентьевич Павловка. Çoğustola bugün tren kıtılaktara, bugün tam küçük naşey trenge Ministan Robot bilgi bu şibek biris mancar mitular spesifik bir hidayet yaptık. Kıttan kelledik yakınada asıl mancar 15 metre kadar büyük mancar mitular ondan şibek takka mitar tren onlar kamandan dev grup otur tedis o şey asarna kadar altı space tarafta oldu. Bahkan sedikit ne untuk toh kerti tidak dan sulitan untuk bu sport kesehatan jenis pada urus orang tua kulis bicara karena setiap tim kait kerta betul kait kalu betul kait kerana sepuluh dia kapten benar kalau yang itu karena kalau kita kalu pada atlet efektif pada kulis saya itu kerana betul orang tentu अंदर प्रकोप क्षेत्र का नाम में अंदर चाहे वो स्पेक्ट्रम देखना था kalau mereka bihi atau उसका बेबिक टेंटर kertas spesifikasi itu kurang jadi kalau bebic tadan bebic tak itu terlalu terlalu terlihat tuh ya tak ada betul mana terlalu potong tadan mat bebic orang kutingan itu pun ada jadi tapi kita grupa curah-curah itu rekam buat kerja, kerana kerja dia pernah itu macam itu biasa sosok dan kain pasti ham boleh, ini bukan rekam huruf. Untuk mana spesimen kita kerja kerja dia untuk kita kerja dalam negeri siapa yang awak siapa dan untuk kita pasal kita sedih lagi minta barang untuk kita proposisi kerja pada weekend sebagai tahu ujian atau macam apa sebagai hasil ujian kita sini terian kita seperti ini sekarang kita sekarang baru tahu dengan mandiri kutuk misal itu dalam itu masa itu kita tahu oksana itu dalam hindi kepada dalam negara itu waktu
национальный основной беги хидюрü jaklısı köyleri küçük kayınlarımız küçük köftünlüğümüz yani var kelek rakıyla kesmişi siz yapıyor. Keterimle yapın. Onda bu küçük kamanda koyuyor. Ki spasiyen değişimler çoğu bu bakka kamanda çoğu küçük leliyle gidenler. Tabii anlatıyor da juga pula mana empatet tu di base pula tu rapat ono kekata warasta kekebisinan praktek korkalar 3 mesletten yang kata pedun katka tu rapat. Ona karena tarafın kekata mana bileler ona kamane kerja khudura onluk kamane cihin tuar khudura hasil tu setak waktu tu kaya waktu tu kena kena kamane cihin tiang dari kini tidak betul mana kamane kerja orang yang baik itu rakit jarak Nggak waktu spesimen itu akan maktab jemem, tapi ini jatuh di belakang dari nanti. Terus waktu ini ada cipu itu nanti, ya maktab jadi kemudian. Anak ini nara betul betul terdapat, orang tuh ini bisa cepat dapat presentasi dapat. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 50 тысяч рублей вручается победителю 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары 2021 по виду национальным многоборьям и серебряному призеру игр Дегена 2021 года Матарнанову Николаю Петровичу. Вручается победителю 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары по виду масс-экстрим Накалову Виктору Владимировичу. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 35 тысяч рублей вручается победителю 21-й спартакиады игр Манчары по виду гиревой спорт Петровой Диане Егоровне. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 35 тысяч рублей вручается победителю по виду оба и серебряным призером по сумме троегорья Васильеву Андрею Николаевичу. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 25 тысяч рублей вручается серебряному призеру игр Манчары 2021 по виду Кавсарай Дедюкину Михаилу Михайловичу. Свидетельство о сумме 25 тысяч рублей вручается серебряному призеру по виду Крылы и бронзовому призеру по сумме троегорья Андросову Данилу Валерьевичу. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 25 тысяч рублей вручается серебряному призеру игры Манчары 2021 года по виду стрельба из традиционного лука Дедюкину Симону Семеновичу. Свидетельство о сумме 15 тысяч рублей вручается бронзовому призеру 21-й спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары. Стрельба из традиционного лука Арбаковой Руслане Руслановне. Свидетельство специального денежного приза в сумме 15 тысяч рублей
Вручается бронзовому призеру игр Манчара 2021 по виду национальном многоборье Сотникова Яне Вячеславовне. Свидетельство в сумме 15 тысяч рублей вручается бронзовому призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары по виду масс-рестлинг Сильцевой Саине Николаевне. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 10 тысяч рублей вручается тренеру победителя игр Манчары по виду гиревой спорт Баянову Иннокентию Ивановичу. Свидетельство в сумме 10 тысяч рублей вручается тренеру-призеру 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары по виду стрельба из традиционного лука Павловой Галине Луганичне. Свидетельство о присуждении специального денежного приза в сумме 10 тысяч рублей вручается тренеру призера игр Манчары 2021 по виду Авсарай Старостину Николаю Петровичу. Свидетельство в сумме 10 тысяч рублей вручается тренеру призеров 21 спартакиады по национальным видам спорта игры Манчары по виду якутские прыжки Иванову Евгению Иннокентьевичу. Наградалары туттарарга адалерге сценага өңгөрөлөр. Байга Нелеге муниципальный территория багыга Роман Романович Романов. Октябрьской неделе муниципальный территория багыгын Солмиячтыгар Александра Васильевна Кудринина. Уонга Нелеге муниципальный территория багыга Александр Афанасьевич Винокуров. Орта Маленеге муниципальный территория багыга Альберт Кустинович Платиновка. Жаксован Нелеге муниципальный территория багыга Петр Егорович Захаров. Üdöründen bölge verili aktıgan bari kırtılahtara beyge Ulusputiye konuşkan terkele terken konudan kölöhündürün kandını toğun ulus ata topanaktık aktanırgar nerespet beyge sportsmenler bitiyor onunla trenerdir. Mançara mütene atan haka olimpiyadada bir beyamatın onunla iki takıktamın iki de pedestal Ödükü ütteliler turbu keyvalan turanlar bu heketindeki iken ulukamlık düğün onunla karalığın ondan gidecek barıkarından geldiğin aksi kötülüğüm onunla ondan gelir olmuyor ayetler olan turanlar üstü ürdüğü üstü kıyını direyelik bilgin dağının horak tükenler yoktu kara katta kadar uçaktan atın dileyip bitken etebet Tuğdatlar bu tuhaflar. Götsünler otur. Etekleri hastam görüyor. Derler. Lokal gömü takıklara bitirenler bit. Derler sahara okuturan. Üstü tup soktura. Kamanda üstü tegen üstü tupsan döndürdüler. Grupa baskıdırı ne kadar diyelim. Etemin. Otur mihana var. Kaldar bakros. Çürükçü ettin. Ağaya kadar çürükçü tatilde bıraktı giderken ton yüksek koyar.
ondan çatardık. Şöyle atılmışlarga etekleri kırıklığa dönüyor. Gördüğümü diyettiğimi bilemedi. Onun memleketin ülkelerge bir para bilemedi. Ondan kırtahlık temizledim. Ondan da yüzde 5 yılda döndürdüler. Kıyıklı usta yine hamda sağlık hayatı bir de tutmarlıktan uğramak. Sonuçta bu ulukat kırıklığa federasyonda müddet şekillerler yüz körünlerge ilgi hakkı elde. Ondan bir beyan master daha çok oturan bir master federasyonda bu kategorilerge bulan hakkı bu şekillerler siteyi sürekli belirtilir. Ondan halkı mandıgulade süpüskürten master meslekten düşmek kurdukuna yine kamla telefona edelim. Ondan bu Olur bular Asay Federasyonu var. Ondan Atilla Federasyonlarga mandık bir aktif verdiler John Kristallar beni hamla tercihlerle demek. Sonra bilgi hedeften törükler bu ölüga hatta bu bataklıklar baktıklarında ondan barı çünkü dikkatliler hidihi baba dikkatli oldu dolak kılıbıtçı bir iske tiksetler buna bıraktı kamanda bu hitiler belirlen lokan kılaatlarına ekildiler bir mahtarlık geldi. Ondan bilgi de şampiyonluklar, mesleği şampiyonluklar, liderler belirli mahtarlıklar beden ondan belirlen tutarlık oldu. Aslında şampiyonluklar falan gibi bilgi olmadı. Aslında ikinci kop bilgili yürütümler hatta Respublika'da üstünün kovrukçu kaydı. Bu anda kaptanı tekrar Respublika anda kıyıbı kıyıbı okulu. Tübiyete nelerden tergiler belirlerinden tekrar diyete kapatlar. Hani yetişte bu ehliyet yolu herkese bunu bana bakıyla bir filmlerine koruyor. Teknik yazıyor. Bunu vaktan bastırırlar elde abi. Onu üçünü parka Jack bir parka paraları kayıtlanan bastık geçtiğinde haddedilir. Neyle kalktığında bir yere kalktı hukukun. Bunda bu yılda hızla aktarıyor bahane. Risk buyurda tutarlı oldu. Bilgi şampiyonluk treneri ben bilgi reklamlar kemender oldum. Igor Petrovich Kudringa neyle kaptan maktan sorumludur. Onu verip Николаевну Республика Бастық Қапсағалықтар olan мениеттер бүгінен бір көппет кеде отын тәрейттері әңден тәрейттен дәу арбалықчат оға білген Қапсағалға кәрттілері ондан мен бейен Қапсағалықтар білген бейен әттіғып тұрды тұттарымды көңілді. Бар аттан түрітті Михаил Дүкінге бейен қаптық
Егер ona da ki teyze tabanında kıran takal da şeyi yeni kadar onu da bayağı da gösterdi hakikaten işte böyle hediyeler onu da hediyeler oksalıyken Hyderabad militer bunu kene var juga praktiske metodiske kumunu orada militer üstüne hatta bunu berapa berarti mus untuk Вячеслав Ивановичке арабда суруп онна быйылгы упаха сертификаты.
Bütün yürübünden vasıtalar Mihailovich Ötürman'ı yolu sergebet tatlı Tulus basılındıra. Bu kovarladığım bu yürülerden uzmanın eliyle mutsuzlarını trilli cihatlıdın, Çınlay'ın sebebini attın, itiğistin devlet edildik. Itu kalau warga bulan aspet mencari bibir soalnya lugar, betul tak terus bersuara hendak tanah tinggi sekitar bergerebet, gerebet, bi bu mencari lugar bibir soalnya lugar, betul tak lugar ada telepon prostor sekitar, untuk bu beliau sekarang untuk TV berada bersiram, kita sudah keluar dari biar untuk masyarakat tak Üsküp Kudüs'ün bağırıp, ondan bu bilimden alan bu tür sınırlar az bilgi neyle balıkları olanlarımız tutsağı üstüyle bulga, üskürlühen zamanında tırmızlarında şu üskürlüğe elde temelde ne olacak üskürlüğe de ona tatillerine kadar barıda tutuştuğundan bu mançarın yolundursa bir salan alayettiren ötek dağıttırın ağız boker ve boka o sıran o semalarına kultural olun, olacak kültürel olun Yönetimde üstünlerde olan güçte oraya güçte aktar yatırlarına bakalım kuran. Bu kadar girke bulduğum, onları dinletten alan dağıttımı, tıkatı güçte aktar yatırlar, güçte ürene kalma hederiye kayından bu kadar yatırlar. Bu çünkü bir maçlarına oynuyorlar. Bir gördüğümüz, bir neye hündar gördüğümüz, o konuda bir eğitim dönüp de bir eskiydiğinde o konuda neye kadar bir sıkılarmış ki onlardan ortak olmaktan İngilizce koyuyorken bu kapsaydan tutuğa onunla kitime başlıyorken bunu oraya Türkiye'ye yanattıklarında o bu hüddarların şimdi kıtanırlar. Hüddar kendi tutabıt onu tabaratlarında Baratlıkoğra'nın alkanlık bir istedik sekreteryen bir istemeden avansalan tutturamış büyük bir ona göre akarcağından şu tutturamız. Ona da okudum, ona bir istedik seneler var. Bir de evet, ona göre evet, kanallar bir istemeden tutturdu. Baratlarında ona bile akarcağından şu tutturabilirler. Master'da 6 kilo yanlarga boşaltma kesmesine kalan öldürme götürüp belli bir dörde yaptılar. Başkalarında gün ayı şu gibi Mehmet iyilikler diyebilirler. Galina Alexander'a. Arkadaşlar. Memleket bir sahne öyle diğer kötü tanı bu neyle kısmetlerin, buluşatların, batın silakinin simen bu çınaylıkları duvar sahne öyle gibi diğer Mariyen bir tarafına fakat çağrılar aşıyor. Arkadaşlar Bebek türlü olup, bu cümleyle törölmüşken, kendine gençliğinden deleyen, Moskva Korakı öğrenen, bilgin Respublika, Kümür Tuzluğa bir tabakabatından tuzluğu olaylar, Kapsaydan tuzluğa beyden, borumalan hüddaşı kümürtleri hediye eder, semen dolayı ki, Bebek bir istediğin emeği tuttura turabat, onun emeği akaçlardan uçurdum, ödesleri tuttura bağımında. Bu vaka konusuna bıraktığıya dıgılan yıllarda buldum. Beyli hüddan görevet asınabat. Onu tahttan çıtabaratın üstü görevet. O beyi bırakıp olaraktan üstü görevet. Ondan da bu dıgılan yıllarda bu kendi kendilerine tahtaları bırakıp sonlukla görevet. Ondan bir tahttan çıtabar. Ondan da bu kendi maçlarına yıllarda 200 kılgın. Sudah tatap dia berusaha mastarda bildirmekte. Ondan beraberlerde Nikolay Petrovic'e barış ve kendine bakaran duramat. Bu ebete bilgiler bakta behi evet televizyonda Endonesia'daki göstergelerine vasiye ve oğluna atartan bilgiler diğer kulağına mekiye eder uvahına bedava olur.
Bütügeyden tatlılığın uhtaqtırı, çempiyonlar, prizörler, vasıtalar, treyletler. Ton küçük bu haka narodugar hakalı olimpiyada bu mançarı yıllara gel hübbe birişte golünde yıldan John Herge hüdden dolguyan hüdden erenen ketehenler bu bir tınınan bir nedeni kurdu körümmüt ulaştırdık örtümütten bir hocamı barı doğuydubut, barı stannubut, korak mamenlerge tereddibit, korak mamenlerge karatık köhüydubut. Onluk tamamenler gösterdiler, hüdden şu kürektehi olan hasta, kürektehi diyen, doğu diyen bular. Onun bu iki dönce hübbeli sılda tahtoluğugar, bu tahtabıt tükürge de manna hüdden barağı hürbak tutular baranlar. John Herke Mustam, acayda hılhan kürektehi bulardır. Onun bu haram günleri eder sportsmenler böyle olak kutular bir ulahan kaddi ulu hüdde ulahan kürektehitten alatı körünler bitin direktör bitin kahanda bölüman bu arıcı saharbıt sportsmenler böyle bihi saharbıt bihi tohtatı kem bulbakka ulaklar bitiyor baltılar bitiyor bulutun hüdde ma üç köme bola dincelin ben bu karbalar jonun herketin kıncalas biterenleri yana taraftan ben Oğuzda cahaltta ağa bağlılık bud kalbi üstünde şulaşka abatıttan ititek istinlik ahadili bir kömürler. Ondan beyni helekten karbalaktan iki sportsmen kadınına ol kurdu kapsalayga, onunla mastar dırıdıgar kadınlar bir oğlaktar bötütten Nurut, John Herge, taptaldan bud oğlaktar ol kurdu Toğan'tan takta Toğan 5 kilo Alexander Işkalıya Bege olbut, toh tribunaga tarastagana, matka kiltagana, jabara loh gittununa kedaani köröbüt. Onnati etimete bu huntartan kelahedjar Timofey Barshakov tiyente dugungan yavut olbut. Majuna itilläçte Pavlov tiyen bu dugunan mütü, mançarı mütü yüz mestele koçuttağılla. Bu doydutugar herigan otugar manna kala zağlıhigar olurur. Ondan bu tabiden nekten kuran kadar turan bu helikli adattan kadar hurukta bu karakay hemen bıraktıdan tutaraptın konuda. Alexander Palyakka. Bastırma. Bu kadar sportsmenlik hediyeleri trenerlerge koruyanı buyurun. Bize gereken vasıtalar efendim kalmış sportsmenler olmadı. Ben bu elin adıttan ben tohmuşlar. Andırılık umuyum bağlık bir soğuk. O kutu kadar bağlanan toh sportsmenlere bu bir hamarda kurdu başı uluhan setihi kabitiger. Toh istori bu batak tüdüs meske onda bu araba onda plankana tüyür bakırlar tüdüs mesketten ya bararga yen bağlarım. Ona gazete gazetede oban helikopter olsa 5 sportsmen kadına okurdu. Trener bu Nyamakarovich ne tüy itilacita Popov indekenti ne studentlar soyuslar atrata kesildi. Vaysha Vladimir Tatar'tan rahleyi basen ona bu bir da sorkin kim. Homoyohen iki helikopter düşmesi oldu. Okudu kartı Nyamakarovich böyle последний момент начала уровня табытыр команда келин олоп орту травманы киноны кибите онна бетин колуңор беш кругта кылмычы төртүс месте болду. Бул эмне Луханский онна архея басен эмне төртүс месте болду эме кылмычы. Окуту кентуру баарыбыз спортсмендерге бар өтөр келер манчарга травмаламакка онна бул коронавирус кемигер Lojvaklar, edenge
jazz sportsmenler Droviyeni, ona tuh bayağı Kavurgut'tan eder sportsmenliğe premier bulun, ona eder sportsmenliğe bağırın tuh patriot bulun, hayana bayağı duyuyor. Çoğu sidiği gibi, ona da diyor onu repetiyor. Bağır, onun kedurman toplum tarafı Volga Askot'un Bundesliga masukun kimine adı tanıcılar sertifika. Ondan sonra sertifikatı tutanlar trenerler Yusuf'a partiden arkadaşlar. Tügönün kündü sportsmenler, trenerler, barakatın 90 yıllık haftanın adıttan, bağlık belir oluşun adıttan, iti istek ağırda buluktun eğilge yıgıtlan. Ondan ben bu mikrofonga takavutça tügönden toğunan sütügün barakatın ben apıttın emeğe kaddırıyın, okurduk ben. Onu asın bağıtta miham hajmigin, bağlıklığı hobi aslanı kaddırmigin, spor, spor ötüyor kurulundugun gen cevaptan aran, Tahiratan küs kalsanı bile yapıyorum. Bastan da pandemiye hoğuna adboruşne kurak değiller gene de ondan pandemiye olan anın altı kuada yer hatta patara bitken kas nedeni aksın, kas gün aksın, düşağa da oldun, aktarı zalağa da oldun, bir kabinetler de oldun, hüdde apar mökküler, cükküler, sübeler ki yere etpet tıllara da etindenlerler. Onu kapar Ületülüger bu höptak taktikini, stratejini tuttan bu spor komitetler, bu düşüşler olun, trenerler bulunan, bir görülen, bir gebusmasının bilimlerle katıldık takipten höbelehen, höptak kardinoları ortalık temlik bu anlatılmaktan etiyaptım bağlamın, anlattan bu keder mantarga hübebesinge süküster denirda üleni etçiliğini ondan kıyafet diye bir kere yapıp ondan spasmanlıkta ösütügül ağırda ondan muhtar buluktu. Ona Joson elinin tetkattığı bilgi oldular geni hasta geni zavratlı öz mesleğine olan bilgini gösterdi ama Joson uygular alastırıgı yüreğince İkinci bir yılda o bağını tutturan bu konuda. Ondan trenerler, Igor Dimitrievic'e ösü dağını oğulları itende hara tuttu, tatlı oğul kapsağayın, tuzludun tuğuğu ösü dağını öyle akansa gelip bana ahdı gelir. Ondan 10 kıntılar sertifikatı tutturan bu konuda. Günlük üreticiler bir de diplomalarla bitirmin, Göğsün döküyordu müzikalini hatırladığın diyetleri, Göğsün yanvarına Yegorova, Edersaz.
Масрезин Федерациятының председателігер, Тарту Улы муниципальный район бағылыгын солғыячыдығар Арьян Георгиевич Потаповлар. Бастылар, спортсмендар, тренерлер, оны тұңғы бүгінгі тәрәйімлік күттілақтыра. Тұңғычық бүгіннен бары әтен ағаттылар, тұңғычық бұл аспыт бәлгесті ауанылары, енеке аспыт ауанылары тәнден көрілер болақы олаған әбірлі бар. Бейбе көрімдер мастық түйгеме Олғыра бұл үйе бүліонудың тәнден көріліп болаққа үйе бүліге 5 метрі ұрғыт болақ бұтына ұнтон бейрі қығыл көмес өтіп болағына бұл аспыт бәлгесті ауамедуғар мастырдағачылар 6 метрі ұлғыт ұнтон үйе қығыл көмес оны 2 ерін көмес 1 бронза тұн бары 16 мажыны болған бары күттігін ұлғыт қаз бейті мажыны Топпар, күйін оғын топпар, хаңатын бардың уран тұран кегісті, маңнаттың оны тоғылуы билет яққан адысы, бұл местер әспет алтта мажыныттан ұраты әсі 5 мажыны қылым үтші, бұл үйіт местені бір жайға кегендер қоттыран 400 месті болдылар, бұттың кендер 400 месті болдықтырағаны бұл бейге Улуспут бұл целом команда 400 месті болар сетегеріме, бәлеріме хүнкен қылаттырын келдерділер деканады. Бұнықтың бары спортсменлері, бары тренерлері өсі бітті Татулуын Мастырдығы Федерациятын атыттан етедегістіңдік әрдерігін көңілі. Бұнықтың әрдерігіне чемпионаттан қағылығын Почетной грамотным награжденным Жирков Константин Алексеевич. За победу в 21-м спартакиаде профессиональным видом спорта желаем оставаться лидером избранной деятельности, здоровья, благополучия и новых побед во благо родного вкуса. Он награжден почетной грамотный Гаврил Мартачевской Омарбот Бигер Барта Хорландер, чемпион 21-й спартакиады игры Манчары Константин Жирков. Маратанам бағынан әле гәлі бұлығын Лебедев Вячеслав Алексеевичке Мақтауырынан мұнда бейінен ағаладығынар Дакалов Виктор Владимирович. Виктор, бұғанын комментарийді бұмағын көптік. Виктор, бұл басты кеместі боларығар. Бұл кәнекі 5 жылғы енен кемеқада берелік. Андырды чемпионы. Попов Дмитрий Үктәп қажыны дүтті қол құдық кепі. Иктің арасағының көргенеде. Әлбәқчан Соғырын көрді, оны тартыр мүнәкелері дәңгелі өтті. Онықтың оғылықы Мосоркин Акимеме бәйті хүнді әшеттік келісті, кәкені мен Акиміне әрімітіп, Кене Республикалардың табақа баттанар bir macunu var,
Ondan bu mevkis mesleği olduğundan karakterimin onunla su şöyle yarıştan gelen mançara çempiyonu takip. Ketika tersebut, Gala mir, молодец, олог, қараны оқтарды, бринді оқтар, оның үсті шөйте жарықтан, оны келер оттон республика чемпионаты болған, кубоктық та болған, үсті шөйте жанайдарды жарқынанған, бастығы есті болып тақын. Sayını benim her şeylik bir iste. Sayını bu kendiki Respublika Çempiyonatı bastıki mesle beyin benim kimya kadar belirlik usaldan köyün lider tutsuğunu daha layıklı köyün bu yüz mesle arasında bir barın nahi bir. Tıl verilleri Törük Oğlan Adı Federasyonun Bersiliyetililer, Tatlılı Municipalini Röyola'nın bağlılığını salbayacıdılar, Yegor Yegorovich Nenovka. Üstünlüğün Türkiye herden bu varlıkın Abraham'ın Temin oksa bu Törük Oğlan Adı Federasyonun ısıvıdın bu has April 13 günütten o da beter kırtık eter bulaha, istoriden araya bulaha bu has Respublika Okka Federasyonda görev bite ondan olduğuna bu ulustan gelen kıtlar komandalar bağlılık ebeter bağlılık bu yaşlılar komandaya hastalar var bulukta diye bu tanıttım. Ben bağlılığım etitinden bu oksa görünler komanda giremin diyemin korak dokuskay koraka görüntüsü büyük. Ondan bana böyle bir tane nedeniyle hemen 4-5 günlerinden marabıt diyemin. Oksanın ıpıpıt bu tradisyonu Törük oğunan ıtıйgen hüpte belki terehine orada görün bolar. Eti görün kaz bildiğiler, kaz bildiği hakiyetiler olur. Toyota kana barı bu hakam olur bu bölümden Törük görünler bir bildeşleri olur. Namıttım onda diyemin kürekte hemen bastan kus körüğünü tamam. Ondan bastan kovak kus ondan değil. Bu hürbetten daha bağlılık nehirlik bağlılıklara nehirlik mutlaka besleyenlere kembittiredi. Ondan da kus körünler hürbe aşırtlık adamın benim de sohayımın ikisi mesleğine akıllıdım. Ondan da yakamanda giremin bu sportsmenler dağını trener Galina Mukiniş'ine dağını etitinden kötüğünden federasyona tur benim de törelesten etilerin bulunan bu April ortututtan ülevitin kanıskıdan aldı. Ondan oksağa ben hatta çok az kutupun benim anlamda binler tustunan darından bıdıgar trenerler Çügayet Ali Lukic bu Stanislavski Nikolay Petrovich Bambara Ali Lukic bilirkin kutuk bir trener bet yine abunan ıtıga
ısırız spordun masterı olur. Ondan o lehinde olu, o senem kihi o sağa kadar çok sebepten bu federasyondan ısırman hüdda aşırdık bir ceygelden bulunmak üleliğe hamsı hırcavut. Ondan bu mağara emniyetine hakkılıklara güçlü üleliği federasyonlarga atın görünlerine taktığım şübettik üleliğe kanada bu Karsana Federasyonda buldun, Mas Federasyonda buldun, hüdda aşırdık üleliğler bu hüdda hediye gelir, ol çokay. Federasyon diyen akara bu bakara kırcık ceng Allah hürrefenen bölgenen canın kaydak turup kaydaların bilir bullakını. Kaydak bu üle hamdas bararı, ızbortlara, etinde baratı tengüleli her bullakına, güraktiyelerge tenge hacer bullakına, eti kördürüler hediyeler kelellere ol çokay. Ondan Atın Federasyonu kemete bu Karsanay kurduk, Mas kurduk, Güçler Federasyonu Kutuyar Tabi Hamad, Premier Ostamut, Üleliha Hamsıqa. Ondan bir oksa Kubatata bu altın Kubata verilibitten tüm Kubata verilibitten uluska. O da beter oksa görünler en tördü polakana tördün dışarı birigan. Indi gınan adaşa hüdda güçler ata Atın uluslar eder polakana hem zapasda bitter, o da beter 5 sportsmendan bitter, 6 sportsmendan bitter. Ondan beri Türk sportsmenlerinden, Türkmenlerinden aşkı verilmek 6 mesele bastı. Eti 5 400 meselelerden bitti aşkı olan kaldı var, hüdda kıhılak. Ondan kıhılak, gınan varan bir itten gördüğüne. Emi bu Ruslan'a hediyete, Siman hediyete hüddagan verdiler. Bu ok görünge iki görün ustada olur. Emi bu bana kovuluyor kutuk humalanlar. Bastığı günge kovak, onda kohutaman. İkiz günge tiğine tamam. Tiğin bulağına aşkota eti askut kovak kus görünette var aşkota elbah. Ondan barata ereydaksı arahane balahinde bulun hep manna ki müstabilneye götürür. Behi bastığı görüntümünden, bastığı güntümünden Ruslan'a behes ispide, Sinan bulağına 6 kutlu ispide var. 400 ispide. Jadi untuk 3 kere hobat ini. Ondan bu bastığı günge Sinan kayıtlara kırtık tavalda batakbıt. Kuska kırtık sıhha kaltı tutambat khas bilgi itu bahara gini baru bekleyin belirli ondan bastığı güntümünden gördüğümüz arı heme yamasıdır. Ondan hem stabilne yamasıdır. Ondan şöyle nastroylardan 2-3 günge tiğne tahanga hüdde o şöyle kıtammat Ruslarına tarpakava onunla Siman dilükin bu tahtılığın kamandatılar 2 medyali mandingadan albuttara o kurduk Sima veteran gençlerine bu tiğin bekkadan başlıkta 2 mesele alasta eti 3 kere sumatından onunla Ruslarına tarpakava emi hüdde o şöyle kötüren o setümükke 3 kere tümünden 100 mesele alasta. Bana atan uluslar hüdde 3 kere tutanlar Usuldan buldun, Çırokçı buldun, ol uluslarında temiz tengenci sembet bu tahtabı tuluğular, hamandadılar, 6 besleni aldırbıt. Ben bir beyan, bu anı ortayanırım. Ben hataçım güçten ata, 5 heger gelete, bahası respublikara, aksız mesle buluput. Ondan 5 mesle heger, kıl bütçe bir iş koran gilbedilit. Ondan balan kak minimum doldu yer bolda. Ondan bu sportsmenler bıdın, onunla tereleri bıdın, Galinolu girişlerine büyükün ağıratanan istedik öyle kat değil, bana anlatırım. Ondan nağırlıbın gömüller. Başta Umut Ruslan'a bu yakamanda bu federasyondan hüdde başı İspanya'da ayakta vurup onunla sertifikat tutturmak gömüller.
Симонга эме таракты хорормонна сертификатынан бағалды. Үстер ана Сима эдер потенциалы баға эдер ветеран. Onda terede beter Galina Lukishna tarafta huruk onda hemen belakıda tutturup tutulmaya. Тым барар Капсарай Федерациясының председателігер, Төлен Ағас акционерный общество генеральный директорыгар Прокопий Дмитриевич Рахлеевка. Дёбельнен, Бекталла Михаил Николаевич, спортсменler, тренерлер, bunu sporda yöneticiler. De hübbe biris, mançalı sporta geldi bütün hasta. Bilden turur bu Ulhan Turak'taydı. Bilgi sportsmenler bugün gelen bilgi çeşitli kaygı durur cumhur barı çempiyonda bulun bu barı krizyorda. Hamı Ulhan tınağına sakalı serin bir hamı öldük tahımına Turak'taydı'nın meselesinden üstüdü gülerdi. Küçük Mançaro yang merupakan di Republika Çempionatları yıktanın olup, tahmin olukatın nakala, nahat müstahak olur. Bundan bu iminna sportsmen kime tuba kaytak turtağa orta bahanında. Tam bilgi kapsayla takamanda kendiki kırıkla Republika niye bir pet dinledin. Oleh bu kulaktayi var bu deremeye beyret nastroykalan işiger kayandı kirebitten oğlan bana bu ülketine anlar kişiger olur. İşte soğukçu bir kişi tam soğukçu diye bapatak bir kişi bir şeyler kirebitten bulanın optun tolaptı bu. Onu kişi meste olur. Ortadan indiki aksırdı bulanı bir. Namla bu deremeye şöyle rapor kaldı bu. Namları bastanızda. Jadi ini bola. Ondan bu ederkeler ketebut jenna butugar atap sportsmenler butugar onda bu keller derger küçük bakam akıllı tedi yaptın nada bu küçük dört tane sportsmeni kihimene jarıktan taharbat ondan bir kentuklar kehit ite eder olbutun Nikolay Matan'dan ikisi de bu mançalıga bahnan koy mançalı Bilgi Olimpiadada ikisi türlü suyundan şampiyon oldu. Bu meyne kelpe. Onu bugün ehgini bırakın ulus cahata tahlılar, nehre bağlıklara, federasyonlar, bu şeyleri zararlıktan daha yönelim. Toydaki ehgi sıralık sılbalar, ular tahlılar. Onun da ehge işi çok var, üçüye bağlamada, ehgi bağlamada grubiyonu, ona tahtağa takın, işe ahtada turundan. Onu biz ortada federasyadan sertifikatları onunla bilekleri tutarı bulunduğunda. O tuttuğunca sunumlar sertifikatlarını alanlar Mançara oynuyordu. İkisi de jüra Dilgün Mikhail. Тынчыла сертификатынан мағаралынан күн тренері староста Николай Петрович. Şüphe terince
Kulak sertifikatından aranılan zavaratına Evgeniy Bey'e indikar ediyor. Kulak sertifikatından aranılan tüm trenere Malışak Igor Dimitrievich. Тынчыла сертификатынан наградаланар Владимир Семенов. Film тренера Дмитрий Иванович. Тынчыла сертификатының наградаланар Калаев Александр. Film тренера Тынчыла сертификатының наградаланар Бурсак Федор Никитин. Тынчыла сертификатынан наградаланар Христофоров Христофор. Тренерлер Петр Никитин Бурсакка Тынчыла сертификатын. Arkadaşlar onu bir представителler, onun bir представителler Петр Попов Иван Югустанович Баран Джоннорон бәйтім ассаштан бәйтім ұстройкалан bu bir komanda bu kesmeste olurlar kilder bir klata деген 14 жыл сертификатынан федерация адаттан туттарап бүгілер. Оны бір спортсменлерді главная друбені, оны дұрызылдыны. Мақтап. Тыл берилер Гирия спорттун федерациятын председателиге, Тартулову Норвад элементин 7 директоруга Гаврил Гаврилевич Бардылинга. Тегені Докторлах Мухалович, спортсменler, тренерлер, Эгине Бибирис Манчарам ютубер, Сидиялакты Кытылбыттан, Тартуловун Гирия федерациятын атыттан, исрақтан адылатамы. Ондаттан, амыды ел olan WhatsApp битиминнеги алдына горнайттан калып буттара, онда билге текер туттабыт, Гирия программата рейетте киген, этишчилага билден, Востокы көміс мәтәлі тартылы бұғыра алды өткен, бейгі күзгі Диана Петрова чемпион көптігатын ұлбыда, онын бейгі бұл федерация жилеттері, бұл кейдеға федерациялар бары үттән бұл күндік тартылы оқтықтыра бұқа бары, онын бейгі Диана Петрова исрақтан ағарды құрып бұтын, он түнінші бұл қарчынан, оны сілекке жердерін маған арданыны ұдыстығын атықылды тұрғы бұл. Onlardan ileri
Gire sporda üyelik aksız edilin, bilgin aksız bolulur. Beyağa halayatçılık Gire spordan Tolgacı direktörü Nigetiv Aniş Bayarab bizler şimdi bile diyecekler aşısının trener. Onu bu aşısının trener kurduk BG Nigetiv Aniş kitaptan ki tuttavut onu büyüğü nagrada bakınan tatlı uğur psikolojik ve sporka kılatın en bakınan sütübül israfı etten ağırtelilik. Untuk aşısınlıklar ülelere külüge Respublikaga ağız eğitirence buluşugay olrare hıvırıp lohan hayanlarını doyduğudur yıllar mançar batıgar devletiye trener görünemek, söküşkü ülelenmek hayanlarını üç eğiler kamanda oruktar potansiyel olarak durur. Onun kullanıyla geldiği vanı işgal bu trevitem andıktan ulusal orada yönetim jeyden andıktan bu tığın sertifikatı onunla ağırlıkta orgu tutturabı koyuyor. Национальный монополия Федерации председателя Михаил Петрович Тарасов 5 кынча койда сертификаты Яна Вячеславовна Сотникова отработала. Bugün vakti haftanın kırcık bilgi tatlılar bana kudun Nikolay Maternan'a bitti. Tüketürlü artık komiski hılcar okurduk. Akalar barı bugün gıttan dıgın oynuyuda diyen Arsarda atıp gıda oynuyudular. Onunla bu ikisi kabulün mançarada absolutni çempiyon bolgutunan hütter sertifikatları bu federasya atıptan tuturak kumakarabın okurduk. Dıgınına onunla mançarada uvalar, iki uvalar. Onun ki koyala bilgi sesane seyitinden aranay holunlar karkanalılar, bilgi tahtalar bulgudugar bu neyle bağlıklara, uluslu bağlığa federasya olan olsa yörgüç bahattımı diyen kuraga barılan hepti yanımın koyala tahtalar hınca bağlığa deyip kıta yörde dene lülla amna diyene demek onun yör hılgını beremili kudu hanan lülla amna barı da olandır. Efendim, tıl veriler, Татулугуна жалтадын өчөтөна жекерген политикатына дело начальнигар Иван Федотович Ивановка. Видогенен Михаил Михайлович, у вас была видео лахатбы, вырастыганы мен месилахпын, онотон толорма баракпын ада дегенімі. Буга ден биги улусту командада манчары Үбек Изонюдугар ден бекка кыттан олус шүйгө түрү болбудуттан бейди курсыкалары видео лахат олусын өребит, ичаттан будуттан онотон улусту жалатыда федерациялар общественность телегетта сөптө оны тахамна өрени гытачылары текен туттабыт. Индеген турмодотон биги бу көрөкө улус жүгө кере эдер ичаттар баалырыбыт биги катааттага эдер кескенде спортсмендер onun bihis buluput, onun nasyonalne kurundan bitindeki keskeler buluptur öptür. Hanıybıt, iндеген hanıybıt onottan bihi kadar bu koraka var olatlar, aras balayınca sportsmenlerge beylere bilgilen de oldu kümeni oğru duruldur, ulusların doğru edeceğiler. Onu bu da bihi durmada tahtıların bölükte öpüt, o bölükten bulağına bugün etkili bugün kuttuk. Nasyonalne monopoliya kıyılan, altın iki tübülden oldu Nikolay Matanalovka kaçı tuttara bütün kövülden. Nikolayga Sberbank'ın уже gelen tüspük bulukta. Onun üstü böyle yaka olatlar ahtarın bu sertifikatı tuttara kutuldu.
Егар Иван Федотович Ивановтан береді. Günden buldun, tıktabılar bilgi, tahtabat albanadın, atıtınca notun bilgi, talbat alanlar, macıgılar böt, mındırdık, sportsmenler böt, bu kadar gittiğine gittiğine, bu mandı kurduk, ulahan bilgi, hakan orotun, bütün bardak hisler, köyde söyle kürek tihidiger, hediyelertek gitti bu kıttan, tahtaluğun, ıçap, onunla cekergen halatına atıttan, hediyetik istinlik, ağabey bir gömler. Ondan bilgi bu tahta jonu herkete bu kürektiğini olup görüyorlar. Nah aslında bu onun yürüdüğü olup istirap edetten bilgi bulağından bu mandı kutu çalkay içat tapdakut eder ol tapdakut kırgıt tapdakut nah bilgi'ni yürüder onunla kuruk hatta indikiye ereller kutu bilgi hanımlavat. Onun bulağından bu anı 4 yılından bilgi beraber döydü butugar tahtavat biriger döydü butugar bu kavarı tutuspundan ösüş göydek gıqlamıt kisiyemeten erenebet. Onun bulağına bu kavarı ösü tügür maknan turamın tahtalığın çatımına çekirgen alatına atıttan hemen üst süraktan taksıbıt hemen belaktan bitin tutturabıdın kömürler. Почетной грамотой награждается Матанкалов Николай Петрович за вклад в развитие системы гражданской активности Тартинского вуза в связи с победой в играх Манчары 2021 года. Почетной грамотой награждается Виктор Владимирович Дакалов. Почетной грамотой награждается Петрова Диана за вклад в развитие системы гражданской активности Тартинского вуза. Почетной грамотой награждается Васильев Андрей Николаевич. Почетной грамотой награждается Галина Александровна Варламова. Почетной грамотой награждается Константин Алексеевич Жирков. Почетной грамотой награждается Александр Степанович Калуев. Почетной грамотой награждается Семен Александрович Владимиров. Почетной грамотой награждается Заворотный Евгений Александрович. Тыл берегleri tatlı uluğunu yürek saladın начальнигин атыттан Семен Романович Рахлеевка. Естественно, bu tatlı uluğun образование атыттан bir kırgı semeni silah kırıp durabın. Okulda bilgi yöneticiler, çempiyonlar, Bilir slava. Tutarak karnına kim o?
Короче, Лебедев Слава, улус образования надо Дэвис, тут работает коммуляр, вот тут без сертификат, он на будет иметь где. Ендігі жұрдық Исфағана грамота дұқтаралар, кенет тренерлер Вакума Вячеслав Ивановичка, оны бұл мен кірікі семей кенеге. Онда мақтал сұрық дұқтаралар, Лебедев Слава көріпіттерігер, оқырдық Едікей Ивановна, она Аяр Иванович, дегергендерігер. Мақтал сұрық дұқтары бүгін ойлайды, бұл сапырзанетті әріпкі Аиза Николаевна Миронова. Мақтал. Kötü güreşçiler bir tutukta olan tezlikler bu. Eğerdelerinden tüm belirler, tahtım oğun tehlikelerin salayatçılarga ondan bistebildirir. Раз, өте күнімен, бастығылар өтен қалыш, ұстасымында тілелердер, әйгілен бұл үйірілі ақының өтен елірей көріш Ресейе қоғыз пакетін школатына ақтан жетет системник ағадыры өйді. Бе, бұл манчарға, бағалы манчарға өмірдерға орсая ауыз оғалқыттан кәдді, жинтен алтата түйігер, ғырхан бағайын әләйлері кәден ғырылар көрі күрдік, ече бейға бүйтті олған үйірілі ақ солын, içine duramın belki aqıttan ağda hukukun onu hemen belirtip tutarım kömürler. Благодарственное письмо вручается чемпионке Петровой Диане по перевому спорту и тренеру Боярову Иннокентию Ивановичу. Чемпионке Петровой Диане и тренеру Боярову Иннокентию Ивановичу. Благодарственное письмо вручается чемпиону Лебедеву Вячеславу по масс-рестлингу и тренеру Авакумову Вячеславу Ивановичу. Благодарственное письмо награждается Масоркин Аким, чемпион по масс-рестлингу и тренер Неустроев Артаньян Макарович. Благодарственное письмо вручается Тарбаковой Руслане, чемпионке по стрельбе из традиционного лука и тренеру Павловой Галине Лукиничне. Благодарственное письмо вручается Андросову Данилу, чемпиону по якутским прыжкам, по сумме троеборья и тренеру Иванову Евгению Иннокентьевичу. Благодарственное письмо вручается Загородному Евгению и тренеру Малышеву Егору Дмитриевичу. Благодарственное письмо вручается председателю Тачинского Мусова комитета профсоюза Русского народного образования Григорьеву Григорию Никитичу. Григорий Никитич верепет оғытуға Русланға, кене оғытуға Русланға
bu baladarsını pişmo arada hurup onunla seçiukat mon tınçılak kaçının bedde. Ardından köhete, Ruslananı. Untuk aparatur yuhun bisa kita mungkin Golkar berarti Androsa dan juga destinasi kelas utama destinasi juga terhadap yang biasa. Androsat Danilda bu Respublikanska Südbe Bilgis Mançaro Üniversitesi Sidilahti Tutunan öğrenmeden duran Litsi Administrasyon'da barı çıtalların öğrenakçılarına atıptan etetik isteğine kağıdılıkın gömüller. Benim bu yıl 9 kılahı bir kelime egzaminleri Sidilahti tuttaran atestatın olan onu demeye bu yüzde hapetneste bıraktılığı bölümünden Soğukluğunda Respublika'da dağını Rusya'ya dağıtırlar, elbette bıraktığı kıttan, atın arttatan, uğuhun, onunla boğazkolatın, Respublika'nın arttatan. İndi bitin, Danil'da bağırınında üyeler, ürdük sitihileri, ülkeler, tahta uğur bolar, mançarı uğurlar, olur çimpiyon bolarlar, bağıran duramır, eğer de soru kıtta, sebey belakıtın, ditsi adıttan tutarlar. Görürler. Jadi kita waktunya kita kalau sportsmenler, trenerler, ondan sportif seyahatçiler. Ini baru kita wabah orta sekolahın kolektifin, ondan persuasion atıktan etik istedik ardılıyım. Ondan mahkemede de bu sportsmenler, bu trenerler, kendileri bu hepimiz mancara yollarca sudah alsan spor terakhir. Belakang terlihat, ondan belirten timde bilgi bu ayak üstte kuyas dağını, televizyondan dağını bir yerge vardı. Gördü bit, ihitti bit, gördü bit. Onu gören hangi gün de bu yere hareketin lehte bolan duramır. Onu görenler dostça. Anınız mancarga min kıttara öpüken hananı o kıttara oldu diye eredebil. Ondan ne yeter bir yıl soğuktan bir yıl iki vakitinde okurduk masurken ki onlar ahlaya başlayın. Günler trenin tarafından makarış hüda okunaklık oğurun daraktır. Sedihi Respublika'da olun, Uluska'da olun stihilere evlat. Ondan hakim bu yıl oskolavutun stihilaklık birlikterde hakim sportları olmakları üye var. Emeğe sürdü okunaklık daraktana. Ondan bir kere egzaminleri stihilaklık tuttaran atistatın Allah. Enyekite nonton bete kavgut sembir edetin pahala ondan sportun berakbaka salgu jaraktanan anagis mancar game stihilaklık tuttaran bağıramın enne jenturan akimga ondan kin trenergar kapçına belediye adı surup ondan terkei seme belaktin tuttaran kolla.
Şimdi tahtalıkta sağlıkta ondan Mustafa sportsmenler varların bu şarkı sitiliğinden spor kasılarından da Ulakan Kara beni direktörlüğü abiyemin aham Baçolokan sitiliğini yetiştirdiğinden istimiyar edilip var. Bunu bu bir noktalardan bir olur. Bir bıraktı, bir bayılır. Nikolay Petrovich tanınan. Anne Betin köyün oğlunan batın gelen duran bu zaten çiğin kırmışken hüda okan sitini sıkıntı varalım. Okudakini kas maçarın kas diken onun olur. Barada kutani her Trambala Bardia tohtana beter bu kahve çayın konuşka tabinden konuştuktura. Bu adamlar da kolay kira. Entar şkolayken bakın spordan direkte mesela. Beni şkolayken kritik ataman yoktu. Kritik master diskuta. Bu kanat üstünden beni direkte mesela. Bu dukanlar şkolara mümkünden direkte olan Antuta hidayet diyanat. Bu adamlar ciddi daraları kıran daktiletten spor kasıhata kıran daktiletten spor zalda ataklara diyen kamar olduğunu yılın tanıdığı sportan arasındaki yılın olanaklarının argı sonuçlarında onu kullanıldı. Senin beğendiğinden doğru öğretmen o işletin daha önce varlığı kolay bayır baştı. İkisi de baştı iki vakit bıraktığı kendileri bastata geliyorlar. Dedim anne tuvar ikisi de dedim anne tuvar bastağıtın atati Suriye istifeti gayetten doğrudan bastağıtı kaldık mı? Antam sportsmen itu desaunai format herkileri çıkacaklara takara bıraktığında jauh. Rahancılar mana kadakara spor keşfinde kadar kayı hiç kutukan olan hiç dakika insan oldu garafan jauh. Kına ayı açık yakanlarda kına ayı zalga var yakanlarda. Bu adana da судейство еще бакалаврсы барды жана тадарова тарафдыкына жан спортивный депутатна мявахдыкына суд тухтырмарым мен вот онтан бейер болганда икisi манчаре икisi aynıları икisi турдун кредит икisi турдун акчасы чүрген болду бейер дагы бейер мактатек бизатан расматына Oğuz'un ultimi Mustafa'nın hastayken Kazakistan'a yürüyorken dertleştirme bıraktı oldu. Bu adamlar beni kolekten kim tuttu? Valla emeklatırken bu yardımcılık mağazalarının telefonlarını bırakır. Karena bu bihen matıktan var. Bütün kolede sakal bir adatın mançalarının nikitun kaynağı andarkan buldukuna. Ama tahanan gidin anıları ikisi prizler boğazı tutmakla kim tutan tuğanı sürükletten mahtaratan bu kadar veren kutan tuğanı adelibi. İnne giden dağlar çık çağları sitihile artık davarıga. Diğer kırgınlar canlar bu çılgın durumuna varan mahtarın mahtarlar
спортсмен элдах көлөһөнүн тохтугуна батып лелетаны элдах кара дени толондугуна видео лохасити икелер. Тәһәдәне таана бу тәһәдәне спортсмен бу инде хатан лелетакына хатан же тухтар лелетакына сити икелер. Батаны якамара кетегер Bağırın öte bu yaha bolar keden ya sübülis Allah'a bolar mançalarını verir bakan sitini onu bare liye tahtı kuttan bakan sitini Allah gider tahtasına atar gider. Ya bu konuda savaşta atılmakta bu sportsmenler şey isteyen Allah nadalacı da sportsmenleri kadar tuvalete kurardu, bir kayıttu. Tabii tabloacılar cingen çoğu belli vakit rahatsızlık bulurlar. Samay istimul verir, samay komşularına da haralı sportsmenler bulurlar. Onun sütügül sportsmenlerge vakit sitini var ediyorlar sorunlar. Вақталда спортсмендерин, кендер тренерлерин, улусту жаалтатын бу хүббе билис манчара өмүтө баран кыттан кайбет таатта чехи кыргызкайлык команданы баратын бу хамы үдү хитиини спикиттен алабдалибин. Оны эдер натуралистер станцияларын атыттан коллективин атыттан дохорукун агарбын, онда бу камберпын туттарапын көңүндө. Улус айыттан бастың спортсмендер ок курдугуңустан усту курдук куаханан ак сол бул жахат бастың түйүн келедилер. Hübbe bilis mançarı oyunlarıgar sakacılı sürgenin kötüğünden kırır kalbas karata kapsağayga ağavun kiler iyahınlar bağıstırdı ikkis bilistat mesken alan tartıcının gülüm avlapır Mikhail Düdükini ken tuttan duran ititir istinlik ağardelibi indiketin dağını tartta son soraktata kılbar kayıları bağırır. Onda bu bilge esinler olbar tarafından bağırır. Ытыктаулда sübbe bilis mançara oyunların harekettirlakları kayırı bilbet çempiyonlar bıdı, prizorlar bıdı ulus kut yavultatın barı manda kıttıs trenerleri federasiyalar представительlerin barı gıdın jabo alıver kut sitilaktık tümüktemetinden tartabı tatın çoğunaktık atap bakıtından ititik istingdek ağırdalibin. İndikidin dağında sitiler, setiyen kadar köyüler, kıttıhan istiler, sanabık kıt satanının, topmitabı kıt toğunun, topu kıt toğustun, yol sorgor kıstastın. Onunla tügenen doğanan taptallar bırakıdın, horaktır koybıdın, dedükün Mikhail'ı, çörküyaktın türükte ağırmaklarına attırıttın, Slipsov, Afanasy Vasilyevich, Maria Gorovna oğlurun senlerin attırıttın, Yüren köten turan üttük siliyitinen ititik istingdek ağardalibi. Onunla Juluzda, Tubuzda, Cükkörda, Cadırda, Sürökta, Satabılla, Ülühet kiyütüyete, erki erelle arifide bol diye turan Semeyli Dağbıtı onunla abde hukukun tuttaranın oğlu. Bu haftalar Mikhail Mikhailovich bu Gornega boğan aspet ve bilis mançara oynuyorun kıpkılaktırın ele getirecektik gidi. 200 numaralı otoskola administrasyonu'nun kolektivini attı. Bilisini kadar bir konuda. Ege istediği ustavadılar, ege yönetçilik, Diana Petrova, tatlı doğurmanın ege hükümü alan uçtanların, egini varabıdın bulgandı göğütte. Kini bıyıl bu bilis kulağı götüren egzamenlerin bıyıgar jaraktanan bir günem egzamenlerin hitirattik tuttaran atestatını alan yürekta tuttarsa tabağı yürekta kiri var. Onunla bu yürüle hıgımaygıga yeter. Onunla en trenerler negenti bana işte emek bir fitninde bulunduğunda
Улуқтың бұжыры күнге ұсты бұды баржанлар, онна бой үрдік санаға олар сетхилі спортсменнар бұдығар, кенелер тренердарығар, алампағынан өткөлі бастығы нөмірді қоқтос қолатына адыттана бағасана, бастығын ұғасана, ұлбағайын анырбын кемолден. Онна сетхилі нөмірді кәпін күріс бұдығар, тарбағаға, Русланаға, осколы легіттерін оны университет бачатына адыттан, семей бәләпігін әғарды бітен тұттары бұдың кемолден. Бүгінгі өргүйде күні бігеға тартылық докторлар біләқтері, спортсменнар, тренердар, онна ұлыс салалдыда. Мен бұлағында бұл Данил Андросов, жетіргінің атыттан бәйбік тренер бұлғар орталық ұлтын тұттар әптін мағарып. Убасты бұллар Евгений Никентьевич. Горный ұлғыр үрбе бігісті күліні тұлғыд, манчары он юлғыр итиллерчен Данил Андросов атақ он юлғыр Кылыга 2 месте, опсайты үвіс месте болбытынан, онна 6-10 састын болбыт, үбілүйдер сылғынан, ис сүрәқтен істіңдек ағардан ебет. Біліге опыт ән құрдық үрдік тағынан, бай опыттар тренер өтібен, жанырдақтық, сетімнеқтік жарықтанарықтан, арақ сүрәқтен елерге сетігілердік күттарықтан, Төрөбіт дөйді бұттар, табытардың артытардан олы сүйеребіт, ис бұғабыттан мақтанабыт. Бұ сыллар ұстата сайыңы опысқа, өрбіл күнден асыбаққа, бір дәкем тоқтабаққа, сыңнямаққа сыралар, үлән түміге болар. Оны көғылыр. Данил Чепчекер Дедикава сыл айылдылар Дальний Восток күрәқтәрге, Хабаровскай, Владивосток қораттарға, үз билістер местегер сылжыра. Первенство России күрәктәргә, 2010 Петрозаводскайга, Унустаныга бастаки месте, Тройнойга бастаки месте. 2019 Волгоградка Тройнойга бастаки месте, Унустаныга 3 месте. 2025 Пенза Тройнойга бастаки месте. 2019 Таджикистан, Гүлистан қоратығар болбут, Атаман юлдығар, международный турнирга мутур көйлар болбудар. 2000 сүрбе жылдарга Азербайжанга, Баку қораққа, Чепчекер Дедикава ұтылығыт международный күрәққа, Уғынустаныға бастаки месте болбудар. Onu tağınan Respublika Bıtkar Uytollar Aras Kürekterge, Atapan Yutugar, Sürüge, Uğunustanlıga, Ona Traynoyga, Enniki Köyüne Solcarak olar. Gündütük sanır Udıktır trenerlik Evgeniy Nikentьевич. Bihiyaka ütüyüz bihip bolan, Oğabut sport kegey getgerserden, Ünler Gölgene Etçatı itige, Beğeni okunanan, İstüraklıktan Kuhanna Kulagar, Cink Takçı Veren İlaktik, Kahanan Ülenirgen Kürdüktük sanalıydı. Sırdıgının sıcayar istini hiraksiyonundan oğuluru, olup sulugar taba öpten ellerger sirgirgitten bihiye astınabıd. Aksabat köhamnin uğarabat dolğantan yen maqtanabıd on eken tuttabıd. Bağarabıd eyyaka bağasana bastığın, ütüyosana ütümenin, çekin çeptik dorovyanı, jolu sorgunu, Danil Androsov jekergen natıktan maqtan surup pudumuktarı, biyen kenca uğarçına biriş tuttarabıd. Evgeniy Nikentьевич'ta. Bugün diktenliğinde salayatçılar, tertleri, karşıya, tekniske karşıya, onu tertleri da zaten nezdenyaga Agatı o gramata oradan o kaçıdan bir tarafı kabul. Күнді көрәшілер бедені спортсменлері, чемпионлары әғірдәлер Лена Макарова, Сахам Сиренің қалланы. Sayın
Лена Макарова. Күнде күнәсетіменің өкірәтшілер бет спортсмендер бұд, Тимиктюрге тыл барарында тұлы муниципальный район бағылығар Михаил Михайлович Суарка. Күнде доғыттар, күнде спортсменler өсі дүгіл дә олған тренерлер, дә олған барға мақтал федерацияларға мен мағын Бихер республика bir ведущий көрінметін маспытын көтіп өппен мен ол бәртші Мариан Георгиевич кетіп бағыларға дақтық ноғышты Үбән-үбәніңіз мағын әпке беретін ағында кәрі ағындар болған дақтарында бихер жүзік спорттық тұғыр өрджан бұғырдан Мәне дылғат ағалары ғытты көпсети ғытта болар. Оның рен үйшіде әлбәқ өбі қатшыны болан бұл астыққа алтыз болақына бұйыл бір өшкөлін кәрттарамды. Ол алдан күрдік үшті ақаманда бір өшкөлін, әмен бейт дейді біле. Педестал үйгірді қыққыдың Москве бір өшкөл кейбәкке төрдіз болуыд. Итчілігі үшті ақамандыларға. Сәді отыр бұл дүктімікке келер ойын бейгі етілді. Беги bu oyun ürküttenliği internetten tutuları durursandı. Çöküyağı bir körünütülükte onu şöyle anadolu sportlar. Dolayısıyla tığınçı doğusu sürpet yoksullahı Balkan Ülkesi'nin şöyle Respublika Beresiletliler olur nasyonel spor körünlerin sayınları hayır doktor. Onun bu körünlerge bastık Respublika'nın oyuncuları itihakken tığınçı doğusu sürpet yıllarca bastık kapsayıca maska ata oyuncular itihaga Respublika şampiyonatı yıkıldı. Ola tamamına 100 yıl olanların Balatın oyuncusu köydürdüler. Bir iki tığınçı sürpet yıllarca 100 yıllar öbüleyinde oyuncuları itihaga. Onu ilkler hamdiler. Olayın oyuncusu köydürdüler bir spor sarıcıyla tutulukta. Yoksa ona Mnogоборьеға әмерна стадионы оңлықта, етенде бәйті көрбітігер манна бәлеген ұлақан алтаны өтәрі аспайлы алықтақ бұд, етенде солдары аспайларды вопростарға өлі бара тұрар. Еті көрге стадионытын тұрар хелігер түйелермен еме 5 сәтте тұхынчы кейі батыр стадионы оңлықтақ бұд, ес өтті түйе бұлай боларғар бәйі білейін өлі бара тұрар. Tenne bu bilgin litse turar heriger 2 testler 3 metre ondan 2 metre turlar ondan fonksiyonel sportif kompleks triumf kutuk namarları çekra spor fonksiyonel kompleks tutulukta ulusal tüsübühen meseleler şkola mollukta ondan litse gimnaziya kirektarlar 3 meseleler internatlar bulukta 3 testler tenne ipodrom mollukta Вона був детский эстетический центр в Кирихтах, чунна егер атын тутулар мейдә албахтар. Оны бу мин хоббиячы Мариан Георгиевич Коракка берестебитер быгытнан иттүгет хоббиячы статуста, оны бүттән кибиллеяга. Тенде маннаме тон белген кадрга үлә бара турар. Миха бага илдер канарияҗында. 31 елга татан келебин дебите, манчары уйнарга тергер комитет муняны тергебите. Onu halı mehman hasta olsundan diye, ite tutuları yön kaçtığın baharsın diye, o kanıttan bir terbiye kimlik beresinde terbiye proisto beresinde nolbiyatçı nesli kapsakya Vasilyevişkin kapsakyadım. Kederden iler kiremet or komitetler ortakta bu yön kaçtığı baharsakta. Onun doktor Tötiyle bir iler kıllıklara soğuk ispit ototik körbet lapollar yaga böhöleklerke ulanı bilgin irdebil turar böhölekler bir Тут көстүбүт мөлтөх. Оны благоустройство күшкөле барыхта tutullar программалар КПМИ, КРСТ, федеральный программалар республиканская гектарлар бөлектер лаппа tutultактар, лаппа олуяктактар. Ити программа деген проекты оңолдан үле камнас бара турар. Жонолуктар, кыргыттар тимагын эпипи курдук Ağuğun, toğuğun, süz buranı hegit, emet aksanlık, kırtanlık behirine, jonutun hendiratı, niyeler gittin, ağlar gittin, kılahanyetler gittin, otur gittin, göddüğü, toytaka behigi timağın kemerette bastıkın ister kisiye kar. Kisiye bütün hep, diye kavul platforma var otur.
Биһиги 2 сборная туруруппут ытар команда братта 2 сборная турурамыт элбэх спортсмен кыттан жонтон бастыгдарын каламыт. Биһи жомутун үйөттерге оннук терап бар, оннук төрөт бар, паникалык республика тактыры биһиттен халдар болдулар. Жонон ухун спортивный үйленен болдулар. Мен барым ден ол этте. Оны бәгә дике кулугунан кененасын керекен чары четтері батайындарын Ялла хурдулар колу спортивный форматын ухунду тудайдым. Бары болду. Федералдарын буда баран көріп білісі бітілерді күрдік бұйын көрдіңгі ғыдылығын сүйбе біліс манчары ойныларға эстафета бұлағын Михаил Михайлович иритігер тұтан тұрар. Жоңлар білген 90 дыстайынан оғылатан тұран бұлағы спортсмендерға тұттырады. Федералдарын білген спортсмендерді чемпиондарды Babalar süngerlerine kuranları Sülbe ilkiz 2000 Sülbe bir yılda Tahta ruhları duyduğları Mancarı 10 yılını Bağları Delikçe tutalım Gerçekten gülen babalarla tigari Büyüktüksünü dini var Haftalığı Eğer sanatlarını Diyetleri Uğurun boğulduğunu Saha çubuğları Saha sergi boğulduğunu Spor basınları Centuanı 2. Süper 5 yılda Tahta Silgir Motobarı Yıkırlar Spartaki Yardoları Sağına bu boğuldu. Harika böyle tutuları Boğullar Janotlar Esse'de bir ödüstenen efendim yapayım bilgi turistliğiyle örgüden kıyılan sportsmenler, bugün çempiyonlar,